Kongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri aya makuru abakomeye arebana n'ubutabera, umutekano, politike ndetse na diplomasi, aho tugiye kuba tugaruka ku makuru akomeye nyine arebana n'ubutabera, umutekano ndetse na diplomasi hano mu karere, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, aho umubano mubi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ukomeje kugera kure, ndetse imigambi ya politike, aho intambara n'amasezerano y'amahoro bikomeza kugenda bitera impungenge kurushaho. Ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje guhungabana. Amakuru yo akomeje kugaragaza ko ikibazo kiri hagati y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda birushaho gufata indi ntera, aho harimo ibibazo bya politike, ibikorwa bya gisirikare ndetse n'imigambi ivugwa yo guhindura ubutegetsi. Byose rero bikavangwa n'imbaraga z'amahanga ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru atandukanye hagaragaza ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo ni Felix Tshilombo Tshisekedi, ari mu mugambi ukomeye wo guhuza imbaraga z'imitwe ndetse n'abantu batandukanye barwanya leta y'u Rwanda. Muri uwo mugambi hakaba havugwamo cyane cyane umuryango wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda. Bikaba rero bivugwa by'umwihariko ku muhungu we ari we Jean-Luc Habyarimana. Hakaza kandi Faustin Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'umutwe wa FDLR. Uyu mugambi rero bikaba bivugwa ko ugamije kubanza guhangana na AFC M23, hanyuma hakarebwa uko ibikorwa byakwagurirwa ku Rwanda. Amakuru akaba avuga ko uyu Jean-Luc Habyarimana amaze kugirana ibiganiro i Kinshasa n'abayobozi bakomeye mu by'umutekano, ndetse akomeje gufatwa nk'umuntu ushobora guhuza ibisirikare by'ideoloji ya hot power. Bivugwa ko kandi hari n'igitekerezo cyo guhindura izina rya FDLR rikitwa FCLR, hagamijwe kuyihindurira isura mu maso mpuzamahanga, nubwo byavuzwe ko intego n'imikorere byayo byaguma ari bimwe. Hari amakuru kandi akomeye ava mu nzego z'ubutasi agaragaza ko Felix Tshisekedi atahisemo Jean-Luc kubera amateka gusa, ahubwo ko anamubonamo umuntu woroshye gukoreshwa kandi ufite amateka ashobora gukoreshwa mu icengezamatwara, kandi ngo akaba abona ko ari umuntu ukeneye ubufasha bw'amafaranga. Amateka ya Jean-Luc Habyarimana agaragaza ko nyuma y'umwaka w'1994 yakiriye inkunga nini cyane y'amafaranga yavaga mu bihugu nka Zaire ndetse na Gabo, ariko ngo akaza kuyasesagura, ubuzima bwe bukaza kugera ku rwego rwo kuba ubungubu akeneye ubufasha. Ibi rero bikaba bituma bamwe bavuga ko ashobora gukoreshwa nk'igikoresho cya politike mu mugambi wo guhuza abarwanya leta y'u Rwanda. Tugaruke kuri Faustin Kayumba Nyamwasa, nawe avugwaho kugira uruhare rukomeye muri uyu mugambi, aho ngo yagiye agirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba FDLR ndetse agashaka guhuza imitwe ya politike, iya gisirikare n'iy'icengezamatwara. Bikaba bivugwa ko ari mu bagize uruhare mu guhuza RNC ndetse n'abayobozi ba FDLR, barimo uyu nguyu witwa Iyamuremye Gaston wamenyekanye cyane ku izina rya Byiringiro Victor. Hagati aho kandi uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu ni Joseph Kabila, akaba yinjiye mu mpaka zikomeye, aho anenga bikomeye ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo, aho yamwise gashoza ntambara, kandi anavuga ko ari guhonyora itegeko nshinga. Kabila rero akaba yasabye ibiganiro bya politike kugira ngo hirindwe ko igihugu kigera ku rwego rw'akaduruvayo, ibyo yise sudanification. Yanagaragaje impungenge ku kudahuza gahunda zitandukanye z'amahoro, bityo avuga ko ari imwe mu mpamvu zituma ikibazo kirushaho gukomera, bityo avuga ko ari imwe mu mpamvu zituma iki kibazo kidakemuka.
Tubibutse kandi ko mu rwego rwo gukomeza gushakashaka amahoro muri aka karere, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinyanye amasezerano y'i Washington mu mwaka wa 2025. Aya masezerano akaba yaragamije gusenya FDLR, kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ndetse no guteza imbere ubufatanye bw'ubukungu. Ariko nubwo ayo masezerano yasinwe kandi akemezwa, kuri ubu ngubu amakuru aragaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarubahiriza na gato inshingano yo gusenya FDLR, ahubwo ko ikomeje kuyifasha mu buryo butandukanye. Uwitwa Thibault Nagy yanagaragaje ko ashidikanya ku bushake bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo gusenya uwo mutwe, anashimangira ko ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Ku itariki 17 ndetse na 18 z'uku kwezi kwa gatatu, intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye guhurira i Washington, aho bemeranyije kongera kubahiriza amasezerano, gusenya FDLR mu buryo bufatika ndetse no kubahiriza ubusugire bwa buri gihugu. Amerika yo yashimangiye ko aya masezerano ari ingenzi mu kugarura amahoro arambye, ariko ko bisaba ubushake bwa politike ku mpande zombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Olivier Nduhungirehe akaba yaragaragaje impungenge zikomeye ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko hari ibikorwa byibasira abatutsi b'abanyamurenge. Ibyo bikorwa bikaba bifite ishingiro ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ahangaha akaba yaribukije amahanga ko guceceka ku bimenyetso nk'ibi ari ubufatanyacyaha. Anashimangira ko isi itagomba gusubira mu makosa nk'ayakozwe mu mwaka w'1994, aho jenoside yakorewe abatutsi yabaye amahanga arebera. Nk'uko bigaragara, aya makuru aragaragaza ko aka karere kari mu bihe bikomeye, kuko iyo usesenguye ibi byose hamwe ukareba imigambi ya politike, ibikorwa bya gisirikare no kudahuza kw'ibiganiro by'amahoro ndetse n'impamvu z'amateka zitarakemuka, ibi byose bigaragaza ko ikibazo kiri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda atari icy'igihe gito, ahubwo ko ari ikibazo gifite imizi miremire. Nubwo kandi hari imbaraga ziri gushyirwa mu masezerano n'ibiganiro, ikibazo cya FDLR, umutekano w'abanyamurenge ndetse n'imibanire y'ibihugu byombi bikomeje kuba ishingiro ry'umwuka mubi. Kugeza ubu kandi amaso yose ari ku bushake bwa politike bw'impande zombi, uruhare rw'amahanga ndetse n'icyo aya masezerano azatanga mu gihe kiri imbere. Icyo benshi bifuza ni kimwe gusa, ni amahoro arambye mu karere, ariko inzira yo kuyageraho iracyari ndende kandi biragaragara ko ikomeje kugorana.